yazi futhi into engifuna ukukhombisa wona ngesiginci uthi isiginci kunendlela eziningi zokudlala sifike sikhiphe wona leyo sound futhi yabo kunomuntu othi medlala athi kunomunye othi medlala ayisebenzise yomthathu le mina is like ukwehla njalo lo iqalena ngithi ngiqale ngawusebenzisa lo wodwa yeza ukuthi ngehla kodwa awuzowuzwa umehluko kodwa ngiyathemba ukuthi abanye bazowuzwa especially abadlali beginci nabadlali bama instrument nje kodwa into eyodwa injalo nje